Mwerekeri wa kiama kia Devolution Abbas nwe mutwiria bwana ugite bari na wirigiro mbunge ya Senate karuta gitene Governor Kawira Mwangaza ndiraba kathikira na kuritogambi bwa gukonia maite jara Governor aringithini yechwe na Joaki aria bwana augite miru tionete weti na mbere bwa gukenera runguro wathani bwa Governor Kawira no rima Governor bangi kuruba ugite bakarungama na Governor Kawira bwana augite baruga bo ni untukurikyo bakuona kuma county ne miru kagiteno kau MCO ward Ntima West Patrick Ntururu no reti ya miru kuromba kenda mbunge ya Senate iruta mwerekera jirajo batere na jo umakirigamba riri ya kweberia Governor Kawira gitene. Mwandiki wetu Antito Mutugikare alina Chekinya. Kagitene kare mbunge ya Senate regeri kuthikira muswanda jo kuingatanga bana wa Meru Kawira Mwangaza gitene ntuko ya Jumatatu na Jumaine kiumia twetete na ndi akiaria murungamiri munene wa kiama kia Abbas mutweria bwana na ugite bena wirigiro senators bakaringa kuracha kuingatanga bana Mwangaza migambo ere gwatiri ni MC wa Ntima West Patrick Ntururu ora oreti Meru kurombere gambareu kenda mbunge ya Senate kare thikira na regitene ota Senate ntuko Jumaine itukubarombera murungu baringe kuraya ya kurukie mheshimiwa Kawira Mwangaza na ngabana wetu natika tumuthura mwekuro murega bakuromba mwathani ya mwengo ingi irakarita nontu ya kakonekana ngweye ya utongoria Meru ikurema nontu ukiagolelia county ringi nyiri tongore tu ingekuru Kirinyaga ntuku ingi president yarikuo akirura project nene mune mabilion yote vya ntuba Kirinyaga ipizendiera antuba Kirinyaga watuma into beyond the showme direct kuromba Meru maromba ja ijeje nikenda rida Senate ga karandi itiomba kwa influence timbeta itiomba kwa influence anga mtu neje muchorora batiba gitega mbare na yota nabadikire mumeru bone banenkere mumeru aki ndo twito gwetikia mashtaka jara tuikite najo governor wetu nare mashtaka jayodi mashtaka jenenya na nkuruki tukuromba fairness iditekenare nontu kira kina bata te unde MCA but kira kina bata mumeru etedekate na te takatu nandu bona tuikitia gavana maitada tunara Senate ali komuikia nara Senate maitada tu atu na reason nikito muikitie ni tukuromba nyarere bakadikira kana antu bero anga emotion idano anga ne kari eibat senators ibategere ntetuera na kanaba mearirie bwaga na bamitege na makosa jarije to makosa bwana ariuga kiri wathani bobo angabana Mwangaza kaunti ya Meru nethirite kiaga mirandi ya weti na mbere batu wa Meru tuinyuma ma tutikuthwani manto manene nkuona ntuko ingi ngabana kaya na kithu yake andati kaya na cholia mandabuti batu no tuinyuma mathwani nema ni muno batu tubati ku think big na inkwenda kuwa thaia tulito tuku think big ya katu kwa mikindogo Meru ne kuila kimaendeleo kuila ira mwana stanted akareo kingia bwana ariuga no Kameru ekurirwa mubuko ni bamwe batongeria baraba kuonania kugwata mbarunga bana Mwangaza tabamwe ba senators na kinyanga bana baekuru barabone ne werubo bakiuga bakarunga mana na weka gitene gaka. At this time would also want to express our sincere support to our sister Governor Kawira Mwangaza, who was not able to be here today because of the impeachment that she's going through right now, and she has to prepare for Monday and Tuesday. We hope that she sails through. Ndenda kwa seneta balenda molekina na bagalole kabara watikiara kinya mweguru wito iguru nyona watikiara nonto no yukitie project ingi muno ya windona si tia Meru batu tukomya Kenya yonthe ke kuria Meru tha indi bwire umabura butiarachua nonto iba kumenya manto yonthe ya kethe Meru kero miribwa ya batikethe bakiri abiba kuria kubo barenda Meru yena thinera yineo Meru ikari ure karire unstable irio babengi muno bo find senators bamwe bakuga bo bagetera monka motionire presented kebo kenda bakomba kumijaji ende bange nabo bakumara rwero bakauganga to dissolve county batu tukauga egambare imbere Senate igite ne yota na bae mumeru aki MCA Ntururu nkoroki nongerete kwa kire budget ira barakurukiria mwaka jwa 2024 gwita mwaka jwa 2025
ikaguna bunene rwangirwo gimbo mwiri akingabana Mwangaza akeja kumikira kirore ikirikanwa kagita karwangiroro thaiji nirukujerete mathina nkabo naru aritinguge babo gima wa mwiri bagitonya ntuku ya 17 bethirite bari mugomone watu ja assembly ria tuigiro kiriro kiu tuombere ku factor in beje cha promotion cha mandaktari betu na nkruki beje kuandika mandaktari bangi baberu kana health workers ikenda bakomba gutetheria gukirio gima bomwiri ndene Meru County so itukuromba nonto budget ni rombere gutanara ki governor nombe kwithura akimitsaina rwiro muno kenda strike ire othaiji tumba kumutethia kumithiria nonto ikenderea strike ire mandaktari betu imomeru ukwa affected kana ibatu akariba Meru twina thina keripotrante tocia weru weekendi ria kwa rietwa ni mutuge kare.